Mentah kasih kesengkin nong tok kot kasih atau society ke ai kuble ya ke sorkar ke bala ai ke jing itu ya ke keden kasih benong keden sorkar bat ke jing kuble ru ke lech sabaro ke seng bapero per ki bala ai ke jing kersan ha ke ni ke jing ile ban pen urlong ya ke jing tu ba ke keden kasih ke nong keden sorkar. O presiden ke seng u Dr. DRL nong laj ha bakran hai kilat pathai kubor ong ba ke jing yo ya ke jela mentala san po saus nem hendrai de tat haduk mentah ke keden ba ke keden kasih kala yo ya ke dan kekden sorkar ke Papura. Leong kawai ke sorkar hadin kawai pat wat la kila dawa ban kentil kerdan ya kekden kasih kom kekden sorkar leng bagi ni kisnem kibala dep om shim pat lala ban perlu long toy bat kim la klem deken mau house nam arjar san leng ba ke Meghalaya State Language Act la pelong ya kekden kasih kom kawai ya kekden ban rap jong ke sorkar. Kom keseng kim shim hun ya kata na kawai kesnem sya kawai pat kila ya dawa ban de ha kene kejing dawa ke bateng ke bakila rai hau benai jemang arajar arpusan badeban penurlong no ya kene kejing dawa da ka pensai pai ba kham tam ha kene ki benai ki bala dep ka ba ki la pendep habaro hnyo teli kisnan hadin ba ki le cha ki pai ba ka sarkar ka ngap bat kelawan ra ya ka Meghalaya State Language Ordinance arajar arpunde bat de ha ka arpunyo tere uya yong arajar arpunde le yo ya kejing menjur jong ulat ke jela la permi ha kejing penba sarkar ka gazet kapal ya kejing dokumen sigadai naga bentai ke di kajing penurlong ya kajing dawa ke jongi ban pendong ya ketien kasih kom ke ketien sarkar apo jong ke jalan dia nilayo ya ke jalan lasan posal senam kendrai dari tat haduk mentah ba keketian kasih kelayo ya kekerdan jongka ketian sorkar ke Papura kawai ke sorkar hadien kawai pat ke sorkar warlang ila dawa ban kentiu kerdan ya ketian kasih kum keketian sorkar hendrai leng bagi ni kisnem ki baladap 4 jumlah ban penurlong toy ngimla klem dekan mau ba kisnem arajarsan leng ba ka Meghalaya State Language Act la penlong ya tin kasih kawai ni ki associate official languages handrai ngim simhun ya kata bat na kawai ka snem si kawai ka snem gilai dawa badai hadien kini kejing dawa ke batenge ke bangilarai hobnai me mensyam snem arjarsan haga general council jongi badai ban penulong no ikini kijing dawa bat ila penlong kijing pensai pai ba bat khamtam ma kini kibnai kibaladap abro kisnat jongka society ki bangidan nyotli kisnat kentup ya ka nongstoin ka mairang maukerwat Nongpo, Jawai, Liriat, Batsora. Hadian kini ki jingelang ki bangi lalet siopai ba kesorkar kelas ngap bat kelawan ra. Ya ka Meghalaya State Language Ordinance arhajar arphonreu bat lakhot ingi ya khat ndu trek. Banekren nolor kani bat lapentep bagi lawan ra ya kini ordinance bat menen kasngi arphonyo trek nilayo ya ke jingmen jor jong governor bat la publish ya kini ka ordinance menen kasngi hi tikumta kum ka society ngi pediang ya ke ba ka sarkar kalale handrai ke ba ka sarkar kalale kamdai bandong tang hagadur jong kashin lane ka sembar kajing dan kam jong ne ko ordinance ka syong hagajing pentri kam ke ba renti ya ka haga sengsiar ka khadar haga puli puthi bat hagajing dai jong ki tenat sarkar bat upai ba tinagaliang jong ki khasi author society ni kwa bani
ba hakinu pinukikam Sorkar kajing penankam ye kaktian khasi kanlong kabala ban penankam haki kerdan baro hoy katkum ke dikaat katkum ke ordinance la kham kedau ba an penankam ye khasi la kedau ordinance hakini ke baki ong khasi jantia division district Nyautali Andrei ke jingkwa jongi ke khasi author society kalong bawan bantho city saki klido lani ki heads jong ki directorate bat ki department jong ke jela hero dai ban pediang ye ke tin khasi